Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona z Dežele v Celju, kjer je pred nami derbi 27. kroga v prvi ligi Telemach. Celjani gostijo Olimpijo. Tule pa zdaj priložnost za Bajdeta, ki je prišel do strela, Vidovšek brani in odbija v kot. Krasna priložnost za Olimpijo. Elšnik je pripravljen, Elšnik in prek vrat Timi Max Elšnik. Rekel bi posest Celjanov, da bi bili bolj izenačeni na sredini. V konici napada pa Ikve Messi, ki je že v prvi akciji. Ikve Messi, ali tudi igra z roko ne ostaja, nič proti nič, tu je bil že premagan. Tule je zdaj Žan Karničnik, toda ljubljanska obramba je postavljena, odlično sta odigrala Karničnik in Popovič, ki ima priložnost. Popovič strelja, še nevarno, Bizjak, Ratnik je odbil, potem še streli Ikve Messija. Takoj bi lahko rekel, da je Filipčuk s tole idejo pravzaprav uspel. Enajsterica Celja, Obradovič, Karničnik, Nemanič, Zec, Šteful, Vrbanec, Zabukovnik, Popovič, Bizjak, Matko in Ikve Messi. Tole je nova priložnost za Celjane, Popovič, še nevarno, brani Vidovšek, Messi poizkuša še enkrat v blok, gol zdaj visi v zraku, neverjetno. Pri tem ni nobene dileme. Celjani so osvojili žogo in takoj podaja Ikve Messiju, ki gre sam. Ikve Messi, Vidovšek brani in še enkrat Vidovšek tudi pred Matkom. Praktično vse iz tovrstnih prekinitev. Popovič, zdaj Charlie, Ikve Messi in še ena obramba Matevža Vidovška. Zec je dobro posredoval. Zdaj je Strada, pa Kvesič. Lepa podaja Kvesiča, Bristrič in 1-0 za Olimpijo. 1-0 za Olimpijo, strelec je Admir Bristrič po podaji Marija Kvesiča in Olimpija je prišla do prednosti. Šok zdaj za Celjane, ki bodo imeli izjemno malo časa, da pridejo nocoj vsaj do točke, ki so jo glede na prikazano najbrž celo zaslužili, ampak tak je nogomet. Celjani so predvsem v drugem polčasu vse svoje priložnosti zapravili, no Olimpija pa je bila tule precej bolj neizprosna. Takole, pogledajte, Kvesič do Bristriča, strel Bristriča, Nemanič je bil v bloku. Luka Bobičanec in spet ni uspel dobro dvigniti žoge. Karničnik takoj vrača Bobičancu na desno stran. Še enkrat Karničnik. Karničnik preigrava, še vedno Karničnik. Pa zdaj priložnost, Šteful strelja tudi tole mimo leve vratnice. Kako se vsi, ki smo spremljali tole današnjo tekmo, strinjamo, da je bila tekma izvrstna. Za izvrstno tekmo sta vedno potrebna dva, morda pa se celo zdi, da je bil Celje, oziroma da je bilo Celje boljša ekipa v polju. Na koncu je zmagala Olimpija. Morda komentar tega, da je nogomet pač nogomet. Vsi, kateri смотрели на эту игру, согласны, что очень интересный матч, за который должны два соперника. И сегодня, наверное, Цель был получше, все согласны. Олимпия, просто случился, наверное, футбол. Ну да, согласен, это футбол, и, наверное, действительно это тот случай, когда сегодня, наверное, мы не заслуживали проиграть. Ну, это футбол, двигаемся дальше. Ja se strinjam, danes se je zgodil tak slučaj, ker nekako mi si nismo zaslužili poraza, ampak ja, to je nogomet in gremo naprej. Znova v drugem polčasu, podobno kot proti Kopru, Celjani iz slačilnice, motivirani, agresivni. Olimpijo ste dobesedno na trenutke pritisnili v njen kazenski prostor. Dejali ste pred tekmo, imamo širok kader, vsi so pomembni. To je verjetno neka prava pot naprej.
похоже, как в Копере. Второй тайм вышли с больше энергии на игру и сказали перед игрой, что у нас и хороший футболистский Славка, и, наверное, это тот путь, в который мы хотим. Да, не может быть футбол с первой минуты, там, с моментами в обе стороны. Не може biti nogomet s prve minute, nekako s priložnostmi na obeh stranih. Нам тоже противостоит соперник, и достаточно качественный соперник и сегодня, и Копер. In proti nam tudi igra nasprotnik, ki je kvaliteten, tako danes kot Koper. Сегодня во втором тайме сделали замены, закрыли середину Олимпии после анализа первого тайма. Danes smo na polčasu naredili menjave, ker smo po analizi prvega polčasa nekako zaprli sredino. И выпустили форварда, который стал больше цепляться за мяч и лучше вскрывать пространство за спиной. In smo v igro dali napadalca, ki nekako bolje zadrži žogo in nekako še bolje napada ta prostor za njihovo zadnjo linijo. Олимпия к этому была не готова. Olimpija temu ni bila pripravljena. А говорить о какой-то мотивации, мы первый тайм, второй тайм мотивированы, невозможно с первой минуты выходить и создавать моменты, потому что тебе тоже противостоит соперник. Ker zdaj pa govoriti o neki motivaciji oziroma energiji prvi drug polčas, ne moramo o tem, ker tudi na nasprotni strani je tudi nasprotnik. Mr. Jera, hard-earned, hard-fought victory, not the best Olympia that we know in all segments of the game, but at the end really important 3 points, right? Well, I think it was a great game from both teams. They are there for their merits, they are not there for coincidence. It's a great team. They showed today on the pitch. For me, we were better on the first half. Second half, they were pressing a bit better with 4-4-2. They changed a little bit. They had to go for the game. And for us, we needed a little bit an extra pass. We needed a little bit to calm a little bit more the game, to find the free man, because inside we were clearly we had superiority inside to play with the free player. Second half we couldn't find Anes and Elsha as in the first half, so we had a little bit more problem. But as I said, I repeat, because Celje is also a good team and they provocate a lot. But I'm happy with how we perform, and yeah, we could have a better game. But at the end, there are some games that it's not only about to play well, it's about to win. This is what I said to the boys at the halftime. We are playing well, we are controlling, but at the end, football is about to score goals, and we did. Football is about to score goals. Celje didn't score, and that is mainly because of another fantastic performance of Mateusz Vidošek. How much easier is for you as a coach, for the rest of the team, to have such a quality goalkeeper? Well, for me, when I'm talking about defending, I like to talk the first from the striker, because he's making an effort to try to stall the ball. And when we are attacking, the first one is Vida. So sometimes you're even more satisfied to see that Vida, how he's improving, how he has this knowledge now from the back to try to play the ball, because this is knowledge for him for the future. So that's why I try that they play this game on the way that we want. But of course we know the keeper, that is Vida. But don't forget, and this is what I'm telling him every day, when we have the ball, he's a player. When we don't have the ball, he's the keeper, and the great keeper. How much easier it's going to be now to finish this period for the game against Mura? This victory, another 3 points, another step closer to your goal. Really important win, right? Yeah, important win, important 3 points. That against these opponents is 6 points. I'm happy because till now we didn't have 2 defeats in a row. When we had one accident, we react immediately, and we show today. So this is also a part of the character that has this team, that wake up very fast after punch. Tekma, na kateri ste imeli Celjani res ogromno priložnosti, na koncu se veselijo Ljubljančani. Danes je enostavno zmanjkal ta zadetek. Ja, v prvem polčasu smo jim pustili preveč prostora, tako mislim, da smo v drugi polčas stopili zelo dobro, imeli priložnosti, nismo zabili, to nas je kaznovalo in žal smo izgubili. Je pa danes s tele tekme verjetno potrebno vzeti tudi marsikaj pozitivnega v nadaljevanju sezone. Ja, mislim, da
predvsem drugi polčas je lahko pozitiven in mislim, da moramo nadaljevati v tem ritmu in zmaga bo prišla. Ja, v moji družbi Matevž Vidovšek, jasno, Admir Bristrič je na koncu zadev za zmago, ampak tale tekma ima predvsem junaka v Matevžu Vidovšku. Matevž, v tem drugem delu sezone, tudi z vaše strani malce paca v formi, je tole danes novo sporočilo, Matevž Vidovšek je nazaj, Olimpija je nazaj? Mislim, Olimpija je nazaj, Olimpija je skozi ista. Imeli smo malo slabše tekme, danes mislim, da smo za fanti pokazali, da kako Olimpija igra, kako Olimpija mora igrati. Mislim, to, kar pa jaz delam, pa to je moje delo, zato sem tle. Seveda, zmagi je enaka, ko pogledamo točke, ampak glede na situacijo, glede na kje smo v sezoni, je tale danes verjetno ena najpomembnejših. Vse tekme so pomembne, mi ne gledamo na nobenega drugega, kot pa na nas. Mi se pripravljamo za drugo leto, za nekaj drugega. Zdaj pa ne moramo se spočiti, ne moramo se sprostiti, ker hočemo nabirati točke, nabirati zmage in da se pripravimo na kar še pride.